Samoukoravanje, braćo i sestre, postna disciplina. Kao kad jedemo posno i postimo, jer jedemo posno, tako kad sebe ukoravamo, mi duhovno postimo. Onaj koji sebe ukorava, on posti. Onaj koji revnosno sebe ukorava, on revnosno posti. Onaj ko strogo sebe ukorava, on strogo posti. Duhovno posti. A onaj koji tjelesno posti, a druge osuđuje, a sebe opravdava, on sebe, braćo i sestre, nagrdi. On sebe duhovno unakazi. Takvog čovjeka, ukoliko je to uopšte moguće, treba ubijediti da ne posti. Da to odloži za neko naredno vrijeme, postno vrijeme, za neki naredni post, dok sebe ne dovede u red. Jer ako tako nastavi da posti, taj post će mu biti na štetu duhovnu, na sud i na osud. Vježbanje, kaže sveti otac Ignjatije. Pazite, ovo su sve velikoposne vježbe, kojima treba da počnemo da se bavimo koliko je danas. Ne bi bilo loše da neko otvorimo ova vrata i ova, da počnemo da padamo u nesvijest. I ona tamo isto. Tom disciplinom treba da počnemo da se bavimo koliko je danas, ako već nismo. Počeo je post i crkva nas poziva. Dakle, kao što od sutra nećemo jesti mrsnu hranu, promjena na trpezi, tako ćemo i u duhovnom, braćo i sestre, da se bavimo, posebno da se bavimo. I koliko je sutra, jer te situacije će Gospod da namješta svakom od nas, treba da se bavimo samoukoravanjem, da se vježbamo. Dakle, da počnemo duhovno da postimo. Postna trpeza, manja količina, postna hrana, oni treba da stvore preduslove, i to na tjelesnom nivou, da bi mogao ove podvige, duhovne podvige, da iznese. I uopšte tjelesni post je apsolutno u službi duhovnog posta. Ako nije, on nikakvog smisla nema, od njega nikakve koristi. Jedna, dakle, od vrlo važnih duhovnih postnih disciplina jeste samoukoravanje. Vježbanje, kaže sveti otac, u samoukoravanju uvodi nas u naviku da prekorijevamo sebe. Znači, samoukoravanje, braći i sestre, potpuno suprotno ukoravanju drugih. Samoosuđivanje je potpuno suprotno osuđivanju drugih. U početku, pošto smo mi svi navikli da osuđujemo druge, vidite i sami, danas svi samo osuđuju. Dakle, nije teško, nije lako uključiti se danas u duhovni post, jer dolazimo iz takve klime, znate. Dolazimo iz zone teško oboljelih. I u kući, i oko nas, i u društvu, da ne govorimo o medijima. Pogledajte samo danas, recimo, u tim visokim krugovima. Samo osuđivanje. Otvorite dnevnu štampu, samo pljušte osuđivanje. Pogledate televiziju, pogledate, recimo, debate naših vođa. Svako osuđuje drugoga. Čitavi sistemi se grade na osuđivanju. Čuti
ton ukoravanja, braćo i sestre, to je prava rijetkost. Da čujete da je neko sebe ukorio. To je prava rijetkost. Uho to uopšte nije čulo. Mi ne znamo ni kako izgleda to. Nemamo takav primjer. Zato duhovno danas posjeti nije uopšte lako, braći i sestre, jer nemamo primjer. A loših primjera imate koliko hoćete. Znači, danas, zato su sveti oci govorili, ne bez razloga, u poslednje vrijeme ništa raditi neće. Podviga nikakvoga neće biti. Ništa, ništa, ništa. Jedino što mogu da istrpe. Da istrpe sa nadom i bez roptanja i to će im se ubrojati u podvig. Jer će živjeti u takvim vremenima, znate, vremenima teških, velikih, masovnih sablazni, znate, da će biti pravo čudo da dođe i pomisao, braćo i sestre, i da se pojavi želja da steknemo vrlinu. Danas imati potrebu da sebe ukoriš, to je, braćo i sestre, pravo čudo Božje. Kako je blagodat uspjela da se probije do naše, pazite, slobodne volje i da nas ubijedi, ne da nas prisili, nego da nas ubijedi da počnemo da se bavimo tom duhovnom disciplinom. Da prestanemo da osuđujemo druge, a da počnemo da osuđujemo sebe. Dakle, govorim, i to treba istaći, nije lako, teško je, ali mogućnost postoji. Jer ogromna sila Božija, sila Duha Svetog, spremna je, braćo i sestre, ona je u crkvi i spremna je. I iščekuje svakog onog koji prihvati ovaj metod i počne njime da se bavi. Odmah mu prilazi u pomoć. Blagodat Duha Svetog. Imate komplikovanu situaciju, a imate je svi. Porodične konflikte, poslovne, komšijske, ovakve i onakve. Svi smo, braći i sestre, u nekim konfliktima, vidite i sami. Pojavi se jedan, upadnete u neki problem sa nekim. I već po inerciji ovog vremena, duha ovog vremena, i po djelovanju naše pale prirode koja je agresivna i spremna odmah da osudi. To je njeno obilježje. Pala priroda hoće odmah da osudi. Pokušajte, nije lako, ali pokušajte da ukorite sebe. Da kažete, u redu, imamo problem, dok on ili ona još uvijek vrišti, dok nasrće na tebe, ili više njih, dok se obruč steže, pokušaj da se ne braniš, nego reci u sebi, umno, u tajnosti, da Otac tvoj koji je u tajnosti čuje, jeste, Gospode, ja sam kriv, ja sam ovo izazvao. Ovo je radi mojega grijeha, radi mojega nemara, radi moje gordosti, radi moje zlobe, radi moje bolesti. I pravo je, u pravu su i treba ovako da bude. Vjerujte, ako krenemo tim putem, vrlo brzo, pazite, vrlo brzo osjetit ćemo utjehu po kvalitetu, potpuno novu. Novi mir, braći i sestre, koji ulazi duboko u naše biće, koji ulazi duboko u naše srce, koji umiruje naše pomisli, koji umiruje našu volju. Pritom, to nije, braći i sestre, psihološka tehnika, znate. To nije neki autogeni trening, znate. To je metod kojim primamo, prizivamo Božju blagodat. Sila Božja
ulazi u tebe i unosi mir